سلام تخطات نايت channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن وانا وانت استوتات حزال كومتينا لنا كسام موداتا مسانا كتصنعوا بخبر نقدم لايك بمقبارت معنا بزي بروغرامنا جوين كتكبروا نتسوعاكم مجم تكونتات كابين أبي خي كم زلوك زي غي وسدنا أما بل إسران هذا معالت بتصحي له تكوينات تارقا دحرستا وسنك زي مقصار كنا قارتينا سالساي سومنو كود داب قريب اللي زولك زي let's go has been expanding. The Gulf's energy heartland is now under fire. Iran has unleashed retaliatory strikes on oil and gas facilities across Saudi Arabia and Qatar. Explosions this war into a dangerous new phase. كم نريد زلنا كوينات كاب جزء ناب جزء ناب زجاجة يخيط كم زلنا نقدر زلنا بتكوينات كم معلتنا معلتي بخلتي وجنات الناحية اللي أبز خدوا لزلوا درجة أموداتا أبي كبت انتهيت موداتا ناتو نزبل we don't know كن حدا نجر نتصورنا خني متصالو إسرائيل ببزح تهرم كم زلنا نسمع زلنا تكوينات إسرائيل بعلنا من إيران أقدر سنة غاز بوتا دحرم هراما إيران بزح علامات كتحرم جميرا لا هذا كابود ما نا إسرائيل زي انت قاتبلو هاي أب هاي فازر كبنا ريفاينر ناتهم عبي ريفاينر ناتهم تحريم خمسة لهم زنقر زلو زدما already هذا زجرم كنتات كنبلا نقلنا مغنياتو كم زد رجع مدقعتك تقبر تخليها إلك إيران كتحسبون أي كعلن يروم مغنياتو مسنا إسرائيل زلو عقمي نايم كل خالة بقمتي تيقة إيران نخمس بوتات كدفرت تخليها كنبلا نقل يلوز حاسب بزحين برا هجي هذا كاب إسرائيل دوس زلو زتري وزلو غميو السلتاتري وزلهم كاب إسرائيل دوس زلو سلتاتيو مينس إسرائيل ببزح من قدي تهرم كم زلا أمين إيران بشدش تشوعات شو من تهجرات أمريكا حويسكا ياتواجا زلا سلزي أكم زعينة كوينات إيران كم زعينة وتعدراو حيل كاري بزح سبعيت بيانيو but it is just نبزح سب زجرم عينة حيلي يمزر إيزلو إزبال زلو كاري developments really across the US and Israel war against Iran, developments in the Middle East, developments in the Gulf, developments really across the world. Noor O'Day is southwest of Ramallah in the occupied West Bank, monitoring developments in Israel. Noor, there was a strike on the Israeli city of Haifa. Do you know what was hit? Well, Sarah, we know now after the Israeli military censor also cleared the information that the oil refinery in the Haifa Bay was hit, as was the electricity company. There are some power outages reported in the Haifa area. The Israeli Minister of Energy has said that work to repair that damage is ongoing, and there were messages of reassurance to the public that there are no dangers of leaks. كم تريوز لهم مجمريا يغرتا لومي نقول لهم تختلتي امنة مسلمنا بروح عيد يكبر لكم عيد الفطر عيد مبروك كل عام انتم بخير قبلكم يدلي اقاطامي تيزينا تازولو يا رسي اني يغرتا عيد مبروك رمضان وديكم نابز عيد زبصعكم نقول لهم تختلت امنة مسلمناكم ما بحفش عن نسبي ارترا عيد مبروك قبلكم يدلي صبغ عيد يكبر لكم قتيلنا كم تريوز لهم زنريوس أنا إسرائيل مستغلوا تقاطروا زلا ميديا جن ستيل كاب وشتي إسرائيل دوت زلوا حبري تايو حدا قداسي ناين داد بوتا تحريم كا ناين داد بوتا خاي يهرم باور بلانت تحريم كا باور بلانت يهرم دارجا إيرانسي عين بعيني إذن بإذني أجراتو زلا دهرارين كوني أنا ونكحرمي إذا عينتيو بتحطه أمريكا إسرائيل قالوا كلن هجرات تزاريان زقبرو زلوا إيران كما يجرا نز خمس علامات كتحرم تخلالها it's just amazing نبص حساب زقرم زلوا by the way قال فيديوهات كاب كتماتنا إسرائيل وين دوت زلوا هذا سباتيو أب إسرائيل كوت زغليلا look at this نبقى أزات تغيير يمزول وصلوا أزي أب زعبتنا إسرائيل كمزي كنا تاتي الرجل بزوان زي سلزي إيران نبينا حنت هجر تزاريهم زهر موازلو أمها نأربع عامات تحت الجدا زنبرت 4 عامات يزبلكم أبتعد صنع الجدا زنبرت بزما عملته بناي وشتا تكنولوجي نزخل الحكاتات نزخل اير ديفنس حليفة أب إسرائيل كم زعينت أنو تورد الله now this زك قليل أغليل كهر رزق لا يكونن هذا حق نتنياهو 4 عامات 10 عامات لمينيو
أمريكا كحجزوا نزو كينات زي بينو كوز أي كل نيرو you know why بينو أنصار إيران كم زي واتو وتصيت ناتو زي بينو انتزعتوا نيرو قدام إيدو مهابه معناته إتا أمريكا زقبروا له زلو دقاف بينو نتنياهو إسرائيل بفتسون كوز أي كل كنا منتهي هبت اللوم كنا منتهي تسلوان لهم بينو أنصار إيران بفتسون كوز أي كل سلزي إزن ريو زلنا درجة بمعدو زقبروا زلو كينات زي عينت كسارة أسعب اللهم زلو يزن القر زلو انتهي داخل قبري هجي فزغتل كوينات كالم عزم كحزيو معناته بزمل كتقتل سلزي تخل انتهي تزمت زلو معزن نزبل دما let's continue معناته دونالد ترامب perfectly مفنترة ناي إيراني أتخم زلو يمزن أقر زلو كريكم ينتهي تمفنترة نسوز أتو زلو زبلو زلو مجمريا زياس كسموا Iran war could be entering a new phase, a new and more dangerous phase, one that could lead to yet another endless American war. I'm talking about ground deployments, US troops on Iranian soil. In the last decade, this was a red line. For US politicians, it was a red line, an absolute no-go zone. The memories of Iraq and Afghanistan were fresh, so nobody wanted to deploy American soldiers abroad. But that may be about to change. Take a look at this new media report. It says President Donald Trump is thinking about sending more troops to West Asia. There you go. كم جاتري وازل لهم يا التكوينات لك عم فنترة ناي إسرائيل ناي إيراني أتولى يمزبلو زلو عبجيم ناي إيراني يمدمت زلو مغنياتو بأيرن بسماين دبديبكا رجيم تشينجز حسبوه أي سلطن انت قلت لهم دما كسارنا أمريكا إذا عبي نا أمريكا تسقمي نعبيك خيد زغد سلازي ورق اتب سماي وين حجي يقون عم يلن حانت كريكمي ده حد ملسي لنا ريانا. We intend to potentially put U.S. troops or more troops in the region. No, I'm not putting troops anywhere. Do you intend to potentially put U.S. troops or more troops in the region? If I were, I certainly wouldn't tell you. Next to Japan's prime minister moments ago. And just breaking in the Middle East, CENTCOM says an American F-35 jet made an emergency landing at a regional airbase after flying a combat mission in Iran. The aircraft landed safely. The pilot said تريوال لهم زي حبيك حبوا يمزفتن زلو حدا تاريخي تفتي مزلو بأمريكا أب إيران باسوري إيران نتانا أمريكا بفتسم برادار زي ترى ما نم كتنكفا زي كل بسألوت رايك تسقرات تخلي لهم زعملوا لازم نبرو F-35 تبع النفاريت واللي عم قدي فما موديقا يبلي اللونجن هذه ما أبكال بوتا وريدا يبلو F-35 ستالس بزخون الرادار كرة زي كل كم دليتو خقبر زغلاب عودو كينات يمزول زلو زينا أمريكا أب أير سوبريوريتي ويكا سوبرمسيف لو ملوت قبل التنت أب كل أيرنا يكالو تسألاتنا كله زخلهم زنبر حيلي F-35 نفاريتناتهم مجمّر يجزي بإيران تحريمات رايدي كونسي بدحر حجي من قصقاس ناتا كالكوليتد كوين له إذا حبريت هذا دمان أبراشا نبشاينا كخيط كم زغليهم زنقر زلو و another very revealing ويكا نتي تصوتانا كوينات نايب حقي إيران عبد بقعات كم زلوا يترزلا عبد بقعات كم زلوا ناو قال سبات راشيا يحجزوا له تشاينا يحجزوا له go to hell I mean إذا حاجة زازانة يعملوني إيران are on their own إيران بينهم يمزلوا سبحان الله مستعوتوا تشاينا دو راشيا دو خمسة زبل no this is Iran's war أنا ناتي conclusion إيران بينها يتواقع زلا nobody is helping maybe نشتي حنت كوبايا ماي ويقال ملخ تقبل تغليها إيران تقبر زلا زعوت زي ملو سبحان الله تعويتات إيراني تعويت حزب إيران وتهدروا غلط إيران مخته إيراني تعويتو زي يرل له يجي تشاينا عم تقبر له قال زبلنا بولشيت تحجز تعرفين كالين يرحجز إسرائيل أمريكا عم يتحجز على نرلنا فزك تحجز كاليو كتحجز زي تغلط خن كارما خالي ياس نايسر لي حبر تايب له قال ما لي بالجن forget it زي كريديت موساد ممكن تلزخون إيران are doing incredible so مزيا حويسكا للعسرت نفرتنا أمريكا تهريمنا الله زي قبل علي دما مع درونات معتنا ريكونايسنس نايسلاوي صراحة زفت سما عبيت كبرات درونات وأبي كم زاتوا في اللتان سلزي اتدامجس قبل علي إيران زور زلو قبل علي أمريكان وتهدراو قلت من أمريكان زور زلو أزيو كفيديو سلزي أموداتا بتاع أبز دونالد ترامب كله كنت أنا هيو تحطه بمريت كوينات كجمر كم زغل بمريت كجمر كم زغل تيك أند بوس دونالد ترامب يكون تقند بوس منيو we all know تقند بوس تزاري بالله
often said that you can't do revolutions from the air. That is true. You can't do it only from the air. You can do a lot of things from the air, and we're doing, but there has to be a ground component as well. There are many possibilities for this ground component, and I take the liberty of not sharing with you all those possibilities. It is often said that you can't. كم تريو زلهم ميتدو ولا قصيلة دو زبال زنبرة تمليس له بريس ريليس يبلو انتي تزاري بلو سنهي لخص معكم عند تزربا ازيا قداسيت وسانيت ناي تزربا جن برقت كم تبزحت تبلو بنفاريت بسماي كوين كا دبديبكا سرعات كت كيراي تخلنيها من قصة كيراي تخلنيها ولو كا بزع نجر كده سل تخلتوينكا اب سماي كوين كا كتم صوت تخل نجر يلن سلازي انتي بلالو ناي مريت زي ترفيو the real boss Donald Trump prime minister إسرائيل بنيامين نتنياهو زبالو نوعي يقبل. It's very simple. There's only أبزو كينات زي أبزو وانزي أمريكا بوس ناتا نتنياهو يو نتنياهو ندحر دليو it's gonna happen. زي أمريكا أوي كبل خل كقام خل كبك خل سلمان سلفا قبر خل but they do نتنياهو زبالو يوم زقبرو. دونالد ترامب بنو بزاي كراخر من قدي قد محجي قال حرخ زبلو سبات نيريم جو بايدن أبلو قال بهالنير at this stage هذا عمد حر دونالد ترامب بسلطان نتنياهو دليتو قبر زغلي على التقويات يلا انت تقاومي يلا انت انصار اسرائيل زقبر زلوك انت يلا نبلي لهم but it's clear he gets what he wants زدل يوكرك بزغل مخالفه ليتنا لنا زد ما تصبقي امريكاويان نكل علو تزباله صنت بي زعجون انت غني ناي مريت وقخ قبري انا وقاي منني ግን I really እዚያ ኩናት ዚያ ከተጋጥም አለው ባህላይ በመሬት ተዘወርዱ ነይሮም ከም ገለ ኢሎም ሰራዊት ናይ አሜሪካ አባይታን ተዘወርዱ ነይሮም that would be really good ስለምታይ ከም ብላሎ ሓቀኛ ኩናት ሽዑ ይክረ ምክንያቱ ኣብ ሰማይ ፀብለልትነት ስለ ዘለካ ብዙ ዕንወት ጌርካ ኣለኻ ጌረለኹ ያ ክትብል ዘለኻ አባይታ ምስ መፅኻ ድማ ክረ አባይታ ሓፂን ለበስ ኣይኮነን ሰራዊትካ ያ ሽፋን ኣለዎ ናይ ነፈርቲ ካልእ ደብዳባት ናገበርካ ገለ ሽፋን ትገብረሉ ያ we know that it's going to happen but if you can't win against Afghanistan አንጻር አፍጋኒስታን ንጣሊባን ከተሰረደ ደይኪልካ ኒ አይዲዮሎጂካውን ፖለቲካውን ወታደራውን ዶክትሪን ዘለዎ ሰራዊት ናይ ኢራን ከተሰር ዘለካ ተቆሎ ክሳክ እንደይ ከቢት ከሆን ከም ዝኽእል ይነገር ዘሎ ካላይ ነዚ ኦሬዲ ቅድሚ ሕጂ ነጊሮም ነይሮም they call this Donald Trump escalation trap ናይ escalation እቲ ኮይናት መመሊሱ ሽግርና ኾነ ክኸይድ ምዃኑ ነጊሮም ነይሮም so already this was a red line for US politicians. It was a red line, an absolute no-go zone. The memories of Iraq and Afghanistan were fresh, so nobody wanted to deploy American soldiers abroad. But that may be about to change. هجي كم نريز لنا أتي حتى درو بزح فيك نيوز كزرب جميل له وتدرتنا أمريكا كن كساغز غلو زري بزح رينا لنا أما راغب أمفيبيان شيبس بحالا كمون أبقلك إلا دما قالوا تعبيت مراغب كساب 4 شح 5 شح قال يوم كساب 10 شح 10 شح زلو وتدرات زحزا ما عبيت مراقب ينقصقص خمسة لو زنقر فيديوهات كمون ارتيكلز يوصلوا so sooner or later انتري ناي جد الامانه كنحرم لنا تباهيل اللغينو then they're going to do it سراويت كسديم says US wastes military reinforcements as Iran war interests a possible new face لذي بتدغاغامي رويترز يكون قالوا عبيت ارتيكلز توصلوا عبيتا كوينات كغاطم كم زغل اذا قد محجه تنغيرون تزريبلونيو امريكا تزعبيه مواطرناتا وطرنات أبزي تزعبي الشرق متعودياناتهم أبزي كون زغل listen to this one here. Okay, that. So we've been talking in the show about, extraordinary level of escalation here with the Israelis, seemingly with the U.S.'s ascent, striking the South Pars oil field in Iran. Iran, predictably, in response, struck significant blows to oil infrastructure throughout the region. How do these actions fit into your framework, sir? Well, they fit actually quite tightly, and our community, the listeners we had before, I understand 1 million views, have been able to follow things even before they happen. So the escalation trap starts with stage 1, the smart bombs that hit targets, destroy targets, kill leaders, but don't achieve the strategic objectives. Number 1, they did not weaken the regime, topple the regime. They didn't even move the regime to a dovish position. The regime is እቲ escalation trap ዝበሃል ሓደ ኣብዚ ቻነል ላ ንምፅኣልኩም ዘለና
ካብ ብዙሕ ሶርስስ እዩ ስለምንታይ ድማ መሲልኩም እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ወይ እውን እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ዝበሃል ዝህቦ ናራቲቭ ኩሉ ግዜ ዋላ እውን ነቲ ኩናት ክቃወም እንተፈተነ ካብቲ ኩናት ዝረብሑ እዮም ምክንያቱ እቶም ናይ ኩናት ካምፓኒታት ኢድ ኣለዎም ኣብቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ስለዚ ገለ ሓበሬታ ክብኻኽሉ እዮም ንኣብነት ላይፍ ኩናት ኣበይ ወረዳ ኣሎ እንታይ ግበር ኣሎ ክነግሩካ ክእሉ እዮም ዲፐር ኣናሊሲስ ግን የብሎምን ብካዝ ስዕረቶም ከግዱ ስለ ዘይደልዩ ስለዚ እቲ ዲፐር ኣናሊሲስ ካብቶም ካልኦት ኤክስፐርትስ እዮም እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ፔፔ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ክኢላታት ፕሮፌሰራት ከምኡ ድማ ነቲ ኩነታት ንዓውደ ኩናት ብዕምቆት ዝርዳእ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኩሉ እቲ ንገብሮ ዘለና እዚ ኩናት ከይጀመረ ከሎ ጀሚሩ ምስ ጀመረ ፅቡቅ ገይሩ ዝዛረብ ዘሎ እዩ የስ እቲ ቀዳማይ ደረጃ ናይቲ ኩናት ስማርት ቦምብስ ይብሎ ኣሜሪካ በልሕ ዝኾነ ሓደገኛ ዝኾነ ቦምባታት ኣለዎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ዕላምኡ ክሃርም ዝኽእል ከደምዕ ዝኽእል ቦምባታት ኣለዎ ስለዚ እቲ ስማርት ቦምብስ ዕላምኡ ሃሪም እዩ እቲ ዕላማ ገለ ዕላማ ሃሪም እዩ ግን ሙሉእ ዕላማ ክሃርም ኣይከኣለን ስትራቴጂካዊ ዕላማ እንታይ እዩ ሪጂም ቼንጅ እዩ ገዛ ከተቃፅል ኢልካ ወይ እንዳ ፖሊስ ከተቃፅል ኢልካ ኣይኮንካ ኩናት ጀሚርካ ስርዓት ክትቀይርካ ጀሚርካ ስለዚ ዲድ ዩ አቺቭ ዊዝ ዳት ኖ ስለዚ እቲ ቦምባታት ዘዝነብካዮ ብዙሕ ዕንወት ኣውሪዱ ክህሉ ይኽእል እዩ ነቲ ስትራቴጂካዊ ዕላማ ናትካ ግን ክፍፅም ኣይከኣለን on the contrary ብግምጣሉ ስማርት ቦምብስ ድማ ፀገም ኣለዎም ይብላሉ እቶም ቦምባታት ጋይድድ ሚሳይል እዮም ኣብ ቦቶም ክሃርሙ ዝኽእሉ እዮም እቶም ሚሳይላት እቲ ፀገም ግን ኢሉ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ዕንወት ነቲ ዕንወት ዝወርዶ ዘሎ ህዝቢ ኣንፃርካ ከም ዝለዓል እዩ ዝገብሮ ንስኻ ትደሊ ዘለካ እቲ ህዝቢ ትንስዩ ነቲ ንስኻ ክትግምጥሎ ትደሊ ዘለካ መንግስቲ ክግምጥሉልካ ትደሊ እቲ ቦምባታት ናትካ ግን ዝፈጥሮ ኣንዛብ ሞትን ስቃይን ነቲ ህዝቢ ኣብ ጎኒ መንግስቱን ሃገሩን ጠጠው ኢሉ ኣንፃርካ ከም ዝኸውን እዩ ዝገብሮ ስለዚ ነቲ ትደልዮ ዕላማ ብግምጣሉ እዩ ዝሃስየትካ እዩ ዝብል ዘሎ It's a brilliant way of more hawkish, more dangerous now than ever because the new leaders are just desperate to attack more. And also the power of Iran has grown. So Iran in the last 19 days has grown from controlling 4% of the world's oil to now 20% of the world's oil. In fact, in the last 19 days, Iran has been shipping its oil out. It's made somewhere around $1.5 billion. So think about that, all that money to rebuild everything. And it's in Chinese banks, so we can't get it out. And now we also ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ዝብል ዘሎ ኢራን ወታደራዊ በቲ ሚሳይላትን ሓይሊ ኣየር ናይ ኣሜሪካን እስራኤልን ብዙሕ ይድብደብ ኣሎ ግን ኣብ ባይታ ክትሪኦ ከለኸ እቲ ፓወር ዓቕሚ ናይ ክልቲኦም ሃገራት ከመይ ይቕፅል ኣሎ ኣሜሪካ እንታይ ዓቕሚ ተርእላ እስራኤል እንታይ ዓቕሚ ተርእላ ኢራን እንታይ ዓቕሚ ተርእላ ኢራን 20% ነዳዲ ናይ ዓለምና ተቆፃፂራ ኣላ ኢሉ ኖርማሊ ዘለዎም ነዳዲ ወይ እውን ናይቲ ጋዝ ይኹን ኤሌክትሪክ ነዳዲ ዘለዎም 4% ናይ ዓለምና እዩ ሕጂ ግን 20% ተቆፃፂሮም ኣለዉ ብኸመይ ነቲ ወሽመጥ ሓርሙዝ ሎክ ገይሮም ስለ ዘለዉ ኣብ ኢዶም ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ዝነበሮም ሌቨሬጅ ወይ እውን ፀብለልትነት ካብ 4% ናብ 20% ልዕሊ እዩ ነዳዲ ጥራይ ግን ኣይኮኑ ዓፅዮም ዘሎ ዋላ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ዓፅዮም ስለ ዘለዉ ነተን ሃገራት ዓረብ ናብ ምንብርካኽ ገፆም ስለዚ ነቲ ኩናት ኣብ ንእሽተይ ዓዲ ኢራን ዓባይ ሃገር እያ ግን ድሓን ብደረጃ ዓለም ክትሪኦ ከለካ ኣብ ሓንቲ ዓዲ ካብ ዝኸውን ንብሙሉእ እቲ ዞባ ብምቁፅፃር ዘለዎም ፀብለልትነት ይዕብዮም ኣለዉ በቲ ካልእ ድማ ነዳዲ ስለ ዝኸበረ ንሳቶም ድማ ብሎኮ ናይቲ ነዳዲ ናይቲ ወሽመጥ ሓርሙዝ ሒዞም ስለ ዘለዉ ነዳዲ ናቶም ብኽቡር ናብ ቻይና ብባጤራ ናይ ቻይና ኣብ ባንክታት ናይ ቻይና ዘሎ ስለዚ ንሳቶም ካብቲ ኩናት ድማ ይረብሑ ኣለዉ ኢሉ ብቁጠባ ክረአ ከሎ ኩሉ እዚ እንታይ ዘርእየካ ኢሉ እቲ ኤስካሌሽን ትራፕ መጠን ላዕሊ ዝኸድካ መጠን እቲ ኩናት ዝሰፍሐ መጠን እቲ ኩናት ዝኸፍአ ኢራን ዝያዳ ፀብለልትነት ትረክብ እቶም ዝሞቱ ዘሎ መራሕቲ ኸዳ እንድሕሪልካ ብካልኦት ይትክእሉ ጥራይ ዘይኮነሲ መራሒኻ ትፈትዎ እንትድንቆን ዝነበረ ሃይማኖታዊ መራሒ ኻን ወታደራዊ መራሒ ኻን ብሕማቕ በቲ ንስኻ ትፀልኦ ፀላኢ ክቕተል ከሎ እንታይ ይስማዓካ መሊስካ ኢኻ ትሕርድ መሊስካ ኢኻ ትቁጣዕ መሊስካ ኢኻ ክትቃለስ ትደሊ ስለዚ እዚ ድማ ተወሳኺ ካልእ ፀገም ይፈጥረሎም ኣሎ ኦል ኢን ኦል እቲ ኩናት ኢን ፌቨር ኦፍ ኢራን እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዮም ዝብሉ I'll give you more ካብቲ ንሶም ዝብልዎ ዘለዎ ንላዕሊ ድማ ካብ ካልእ ሶርስስ ክንወስኸልኩም ኢና Why isn't it losing? Everyone keeps saying Iran is getting hit. So then why does it still hit back? You're analyzing the wrong battlefield. This isn't a strong versus weak war. It's centralized versus decentralized power. Most armies are built like this. Kill the leaders leads to system collapses. Iran built the opposite. No center, no single failure point, no clean victory. Even if you destroy command, local units still operate. Proxies still attack. Missiles still launch. That's not strength. That's design. Now look at the cost gain.
a $10,000 drone for ሕጂ እዛ ኣናሊሲስ እዚ ሓደ ካብቲ ነቲ ኩናት ብፅቡቅ ክትርድኦ ትኽእል እዩ ምዕራባዊ ሚድያ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢራን ተዳኺማ እያ ሚሳይላት ናታ ላውንቸርስ ናታ ገለመለ መራሕቲ ናታ ቀቲልናዮም ኢና ስለዚ ኢራን ተዳኺማ እዮም ዝብሉ ዘሎ but this is far from the truth ካብቲ ሓቂ ኣፀቢቑ ዝረሓቐ እዩ ብርግፅ እስራኤልን ኣሜሪካን ብዙሕ ዕላማታት ሃሪሞም እዮም ኣብ ብዙሕ ቦታታት ድማ ይድብድቡ ኣለዉ እዮም ዋላ ነቶም መራሕቲ ናቶም እውን ስዒርናዮም ዝብሉ ቀቲልናዮም ኢና ሕጂ ኣብ ኖርማል ወታደራዊ ዶክትሪን እንታይ እዩ ኣብ ታሕቲ መኮንን ሓላፊ ናይቲ ወታደራዊ እዛዝ ዘሎ ሃለቓ ሰፍቲ ዋላ ገለ ከምኡ ድማ ፖለቲካዊ መራሒ ናይቲ ሃገር ኣሎ ስለዚ ኣብ ኩናት እንታይ ኢኻ ክትገብር ዘለካ ከም ቬኔዙዌላ ነቲ ማዱሮ ተቐቲልካ ወይ ሒዝካዮ እንተኸይድካ እቲ ሃገር ክትማረኽ ትኽእል እያ ሰራዊቱም ክማረኽ ይኽእል እዩ ናይ ኢራን ግን ነዚ ፀላእዮም መን ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ካብ ቀደም ነዚ ተቐሪቦምሉ እዮም እቲ ዓብ መራሒ ንዑ ስለ ዝቐተልካ ኩናት ኣይትዕወትን ኢኻ እቲ ውግድ ድማ ጠጠው ኣይብልን እዩ ምክንያቱ ዲሰንትራላይዝድ ዝበሃል ወታደራዊ ዶክትሪን እዩ ዘለዎ እጂ ዲሰንትራላይዝድ ናቱ ፀገማት እውን ኣለዎ ግን ፀላኢኻ ከም ኣሜሪካን እስራኤል እንተኮይኑ ዝበለፀ ስትራቴጂ እዚ ዲሰንትራላይዝድ እዩ ድማ ነቲ መራሒ ስለ ዝቐተልካዮ እቲ ኩናት ኣይውዳን እዩ ወይ እውን ዓወት ኣይትረክብን ኢኻ ዶናልድ ትራምፕ ድማ እሱ የጋጢሞ ዘሎ ነቲ ሱፕሪም ሊደር ከምኡውን ኣብ ጥቅኡኑ ዘለዉ ብዙሓት መራሕቲ ክቐልቱ ይውዕሉ ኣለዉ እቲ ኩናት ግን መመሊሱ ይብርታዕ ኣሎ استراتيجيكاዊ ኣጠማምታ ናይቲ ኩናት ድማ መመሊሱ ይሕይል ኣሎ ስለዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ንሳቶም ነቲ መራሒ ቀቲልና ኣብ ፖለቲካዊ ሓይሊ ሃሪምና ይብሉ ኣለዉ እቲ ኩናት ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ቦቱ ተበጊሱ ነቲ ናይ ኣሜሪካን ናይ እስራኤልን ወይ ናይተን ሃገራት ዓረብ ኩነታት መሊሱ ኣብይስዎ ኣሎ ሞዛይክ ዲፈንስ ስትራቴጂ ይበሃል እዚ ሞዛይክ ማለት ድማ ነፍሲ ወከፍ ከባቢ 31 ወታደራውያን ሓይልታት ኣለዉ ነፍሲ ወከፎም ድማ ነናቱ እዚ ነናቱ ፅዋር ነናቱ ኩነታት ኩሉ ኣለዎ ስለዚ ነዚ ሕጂ ዘጋጥሞም ዘሎ ኣብቲ ናቶም ሚሊተሪ ዶክትሪን ይእትዮም ንዓመታት ተዳልዮም ድዮም ስለዚ this is why ወላ እውን እቲ መራሕቶም መይቶም ከለዉ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ዕላማ ሃንደበታዊ ናይ ተስፋ ቁርፀት ዘይኮነ ስትራቴጂ ዘለዎ ንኣሜሪካ ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ መሊሳ ከም ትሽቕረርን ከም ትጭነቕን ዝገብራ ዘሎ እዩ ስለዚ they are following a strategy blueprint ፅቡቅ ዝኾነ ስትራቴጂ ኣለዎም እንታይ ክሃርምሎም እንታይ ክገብርሎም ዋላ መራሕቶም ትሞቱ እቲ ፕላን ብትክክል ይቕፅል ከም ዘሎ ኢና ንርኢ this is brilliant እዚ ሕጂ ናይዚ ቁሩብ ሪስክ ኣለዎ እቲ ሪስክ ናቱ እንታይ እዩ እቲ ሓበሬታ ናብ ብዙሓት ስለ ዝኸይድ ናብ ብዙሓት ሓለፍቲ ስለ ዝኸይድ እቲ ምስጢር ይወፅእ ስለዚ ሓደ ካብቲ ኢራን ብዙሕ ግዜ ምስጢራት ዝወፅእ ዝነበረ እውን ካብኮም እዩ ምክንያቱ ሰንትራላይዝ እንተኮይኑ ሓደ ሰብ እዩ ዝፈልጦ እቲ ምስጢር ወይ ውሕዳት ሰባት እዮም ስለዚ እቲ ምስጢር ስለ ዘይፍለጥ ምስጢር ክትዕቅብ ትኽእል ኢኻ ዲሰንትራላይዝ እንተኮይኑ ግን እቲ ሓበሬታ እውን ናብ ብዙሓት ክበፅሕ ስለ ዘለዎ ካብ ብዙሓት ድማ ሕማቃት እውን ክርከቡ ስለ ዝኽእሉ ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ኣሎ ግን ኣብ መወዳእታ እቲ ኩናት ናይ ሰርቫይቫል ናይ ህላወ ኩናት ክኸውን ከሎ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ ግድን ኢኻ ኩሉ ዝከኣለካ ክትገብር ኩሉ ዝከኣሎም ገይሮም ድማ they are just trying to survive ስለዚ ኣብ ልዕሊ ድማ እቲ cost of war ናይቲ asymmetric war ዝበሃል ዘሎ ድማ ነቲ ብሕሱር ድሮናትን ሎጂስቲክስን ንፀላኢኻ ከም ሕሱም ክትዓፅኦም ፍታን ኣብ ልዕሊኡ እውን እዚ ናይ ወሽመጥ ሓርሙዝ 20% ናይቲ ግሎባል flow of energy ብሎክ ክትገብሮ ምፍታን this is another a very strategic move ነቲ ዓውደ ኩናት ናብ ኢራን ገፁ ንክቕይሮ ዝገብሮ ዘሎ ስለዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና እቲ ዓውደ ኩናት ኢራናውያን very well calculate ገይሮም ዝገብርዎ ብምዃኑ ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎ መራፂ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናፀበበ እናኸፈን ይኸይድ ኣሎ that's why ኣብ መንጎቶም ክልቲኦም ሓይልታት እውን ዘሎ ኩነታት እናተቐያየረ ዝኸይድ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ኢሉ ኣሎ መወዳእታ ናይ ዓቕሊ ፅበት ኩነታት እናተቐየረ ስለ ትኸይድ ዘላ listen to this one this is crazy I'm going to ask Congress for an additional $200 billion. Well, we're asking for a lot of reasons beyond even what we're talking about in Iran. This is a very volatile world, and the military equipment, the power of some of this weaponry is unthinkable. You don't even want to know about it. Oh, you could end this thing in 2 seconds if you wanted to, but we are being very judicious. We want to be sure, and it's a small price to pay to make sure that we stay tippy top. Do you intend to potentially put U.S. troops or more troops in the region? No, I'm not putting troops anywhere. If I were, I certainly wouldn't tell you. But I'm not putting troops. The House Speaker, and in the House side, obviously, and the Senate Majority Leader. ሕጂ እንታይ ከረየኩም ዘልየ መሲልኩም እንታይ ይብሉ ኣለዉ this is crazy ክትግረሙ ኢኹም ደገርም ስለ ዝኾነ የደምፃልኩም ዘለኹም let me give you this እንታይ ይብል ፀኒሑ ዶናልድ ትራምፕ መሲልኩም
300 ቢልዮን ገንዘብ ንደልለና ይብላሉ تعال كسمعكم مزيا Over 7,000 targets have been completely destroyed. Iran has funneled decades of state resources not to their people, but into missiles and drones and proxies and buried facilities. But we are hunting them down methodically, ruthlessly, and overwhelmingly, like no other military in the world can do. The Pentagon is also demanding extra funding for the war, $200 billion for a conflict that is becoming one of the most expensive military campaigns in recent years. It takes money to kill bad guys. So we're going back to Congress and our folks there to ensure that we're properly funded for what's been done, for what we may have to do in the future, ensure that 300 billion يدلله 300 billion. I mean, this is insane. انت كتب لهم تخلنا زيهم 300 billion درون تكوينات كابز جمر اب قدامات 19 معلتات راي 25 بليون كسيرو مالو يزبال زلو. But this is very little. إذن ريزلنا واقع أزيو عديو مهنياتو 25 بليون راي كسيرو تزلو توساخي باجت already تي منيستر مكل ناتهم ويكا منيستر كويناتي لو مزلو هذا تريليون باجت له هذا تريليون أجرما توساخي 300 بليون كوسخي يزدلزلو إدانا أمريكا 39 تريليون 39 تريليون بس هلو أب 19 معلتت رأي 25 بليون يوتيوم مالو توساخي قبل اللي تحدى تريليون باجت نايمني تازلو كندا يحط له وجهه توساخي 300 بليون زكينات مزجمرة بسلسل 4 معلت 5 بليون عند اللي بنيرم دحريو أب 10 معلت قلم جوز 100 بليون قلم نيرم هجي 10 معلت جوز 300 بليون إذا 300 بليون كابيك ماتين دحري الكا بجاك كوينات كال انترست سلا زي بلوتي أمريكا بوليسين دكتورين ناتومن داي قبريم كافزب منزيعهم already تمنى عبرنا هاي تزبي أمريكاويان هيلث كير يبلومن تاي مالتي زي نتزي اللي هيلث كير تاي بلابزي تسميكمو ammunition is حيال سراويت كله الناس اللي عندنا زلنا كل نجار كنقبرنا ده أنتم أمريكان كزارب خلوا ناس خطري لكم أنت بوليتيكان أمريكا كسر كندا يغير كم زغل بزي خطري they are very very furious تزب بزي And it's next part because it's you know the economic damage is already showing up and it's not like the U.S. economy was in a great spot to begin with, guys. Let's put a 8 up on the screen. So something Trump has been desperately wanting is for the Federal Reserve to cut interest rates. كم دريو زلنا أب أمريكا زلهم your life is going to be miserable. يوتكم كبيدن كفون كخونيو مهنياتو دونالد ترامب نخلو ناون تسألينا لأنه كابيتال ماركت ستوك ماركت كريبتو ولا ونورك نخلو تسألي ولا سلمتاي تي فيدرال ريزيرف انفليشن سنكز ناين دادي ناين انرجي تبلاشي وزلو انفليشن من هرواغا تاتسلد مززلو فيدرال ريزيرفس نايزيوم يكون نايكالوت انترست ريت ناتهم نلعل قبرويم زمالت mortgage rate يكون كله كلنا لعل سلزة غيد كامبانيات إنفستر قبري كلنا أكو قبر تخينام تولدنا توم نلعلي يزغون سلزة داي مالتي طبعا تحت جزء خيري تزي زدمان من نابروها أزي كم بيدي زقبره جزء خان تلقات ناتكا mortgage نلعلي خيد مالتي كلنا جر مالتي بخاله زراربا طبعا نبحما جزء خيري سلزة نقول سب كسأل ويو قبل لي دما طبعا حما زلوا لك زي دما تي نامريكاويان بقلق بتعنا دي بقلق حاجة زركب زنبرة كاوز ويقوم وسيلهم 300 بليون أب كوينات كقوي. Let's go ahead and take a listen to what he had to say there. But the thing that I think so job creation in the private sector, zero. This is a literal nightmare because this is literally the 1970s. This is oil shock. Yeah, this is stagflation. High inflation, high unemployment, oil, energy shock. We lived through it. Take a look at the mortgage rates continue to tick up. Take a look at the bond, the yields. I mean, they're climbing as of this morning. And then let's talk about deficit spending. Now, you know me, I'm not a deficit hawk or anything like that, but I do believe in efficient allocation of resources. Let's go ahead and put A10 up here on the screen. Last story from our great friend Jeff Stein for the Washington Post before he begins. بحبشا كم نريد زلنا أمريكاويان نبحكي يوم بزي كنتات زي تقطعهم زلوا because and for a good reason. إذا كنات زي أين دليلنا نيرنا حجد ما زيد لنا يا كنات أتينا نتايم زول زلوا زيادة لنا يا كنات أتينا كسارة زين دليل عدان عند الداني ما تأنا اللي ينزل زلوا زي كل 100 بليون زبال زلوا كم من تاي كوتس ندري كاب كالبو تاي كوتس كاب كال كفانا يتقطع باي كوتس سلزي منجست أمريكا نايب نقالو تهجرات نبهزبهم زي قدسو قال ما ليز بالجن قطر حدا بهزبو زي قدسو كندز جنزب نفكينات رايك سدد نخك أصل نخبلاشو كندزي إنرجي زلوا منجستي على ما يتراي نكوينات
بفقر ናይ ኩናት ዝዓበደ መንግስቲ ከም ናይ ኣሜሪካስ ኣይተራእየና ክንብል ንኽእል it's just insane ገንዘብ ሰይፍ ክንገብር ኢና ቁጠባና ከነጥሕኖ ክንፍትን ኢና ብዶ ብላብላዶ ተባሂሉ ብዙሕ ዕግርግርን ነውፅን ይግበር ከም ዘይነበረ ብፍላይ ድማ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ዝብሎም ነይሩ ትማሊ ኩናት እንታይ ዝገብረና ዝብሎም ነይሩ ስምዑ ሓሶትናቱ Trump, after 10 years of saying one thing, do in the pivotal act of his presidency exactly the opposite. We've spent $5 trillion in the Middle East. We've spent $6 trillion in the Middle East. $6 trillion in the Middle East. We could have rebuilt our country twice. We've spent $8 trillion in the Middle East. And we're not fixing our roads in this country? How stupid is it? The Pentagon asked the White House for $200 billion for Iran war supplemental. Can you explain why a package this large is necessary? $200 billion. I think that number could move, obviously. It takes money to kill bad guys. እንታይም ዝብል ዘለው ዶናልድ ትራምፕ ንምሉእ ዘበኑ I mean this is certified liar እዩ ዶናልድ ትራምፕ ማለት ሰርቲፊኬት ዘለዎ ሓሳዊ እዩ officially ዲግሪ ዘለዎ ማለት እዩ ዲግሪ ዘይኮነስ PhD ዘለዎ ዶክትሬት ዘለዎ ሜቢ ፕሮፌሰር ክትብሎ ትኽእሉ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ሓሶት እዩ ካምፔይን ናቱ ብምሉእ ካብ 2015 ጀሚሩ ኩናት ስለምንታይ ንገብር ኣለና why do we lose a lot of fun of ኩናት ፅርግያናትና ሆስፒታላት ናትና ኤርፖርታት ናትና ብፍላይ ኤርፖርታት ናትና እንታይ ኢሎም ነይሩ ሳልሳይ ዓለም ይድመስል ኤርፖርታት ናትና ኪዱ ንኩዌት ንዱባይ ንቀጠር ንስዑድያ ከይድኩም ኤርፖርታት ናቶም ራዩ ወይ ንቻይና ኪዱ ወይ ካልእ ቦታታት ሲንጋፖር ከይድኩም ኤርፖርታት ናቶም ራይዎም ገነት ይድመስል ቴክኖሎጂ በለጭለጭ ዝብል ወላ እውን ስዊዘርላንድ መፂኹም ኤርፖርታት ራይዎ እንታይ ይመስል ናትና ኸ እንታይ ይመስል እንዳጓሓፍ ይመስል ይብሉ ስለዚ ኣብቲ ቅርፂ ናትና ኢንቨስት ዘይንገብር ናበለ በትለመጭ ቃላቱ ገይሩ ቤላ ገይሩ ሒዝዎም ነይሩ ሎሚ ቀዳማይ ናይ ኩናትን ወረ ኩናትን ንሱ እዩ ትሪሊዮናት ገንዘብ ህይወትን ክሳራን ኣምፂልና ዝማእከላይ ምብራቅ ኩናት እናበለ ዝፍክር ዝነበረ ሎሚ ድማ ገንዘብ ናይቲ ሃገር ጥራይ ኣጥፊኡ ዘይኮነ ድማ ገጅፍ ኩናት ንክገብር ይበገስ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ this is another guy ካን ኣርቲስት ይብልዎ ከምዚ ናይ ብሓቂ ብድራማ ዝነብር ሰብ ምዃኑ ግን ሪዝ ወረዴዝ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ከሚ 200 ቢልዮን ከይፈተውቶም ህዝቢ 200 ቢልዮን ወሰዲው ወረግት ኩናት ተነዊሑ እቲ 200 ቢልዮን ክቕይርዎ እዮም ናብ 250 ቢልዮን ክግብልዎ እዮም ከምኡ እናበሉ ድማ ኩላታ ባጀት ናይቲ ሃገር ኣብ ምክልኻል ናብ ኩናትን ክገብሮ እዮም እዚ ኣብ ኩናት ናይ ኢራቅ 1 ትሪልዮን 2 ትሪልዮን ገለ ኣጥፊና ዝብልዎ ኢሚድየትሊ ክንሪኦ ኢና ክንዱኡ ግዜ ከይወሰዱ ናብኡ ክኸዱ ምዃኖም ምክንያቱ ዕላማ ናይቲ ኩናት በቲ ቦስ ናይቲ ኩናት ተነጊሩ ኣሎ Foreign press. First of all, I just want to say I'm alive and you're all witnesses. Now that I dispatched this piece of fake news, I want to give you an update on Operation Roaring Lion. መጀመሪያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ መይቱ ተባሂሉ ዝዝረብ ዝነበረ እዩ ኣነ ኣያምነሉ ነኢለኩም ነይረ ብዙሓት ተቃዊምኩምኒ ወል ኣይሞትኩን ኣለኹ ይብለኩም ኣሎ መጀመሪያ ቀፂሉ ዕላማ ናይቲ ኩናት እንታይ ምዃኑ እዩ ዝነግር Under President Trump's visionary leadership, America and Israel are acting together in Iran with great determination and unprecedented strength. Operation Rising Lion is designed to remove the existential threats posed by the Ayatollah regime, the regime that has waged war against America and Israel and the people of Iran for 47 years. It chants death to America, death to Israel, and it delivers death to removing the ballistic missile threat. ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ዕላማ ናይቲ ኩናት ምስ ኣሜሪካ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ብመርሕነት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ብሓደ ኮይና ብፅቡቅ ተዋሂድና ኩናት ንገብር ኣለና ብፅልኢ ናይ ኣሜሪካን ኢራንን ዝዓወረ መንግስቲ ኢና ንቕይር ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ መቸም ሓሶት ናይ ዝሰብ እዚ ባይ ዘ ወይ ኣተሓሳስባ ሜላ ከም ዘለዎ ትፈልጡ ዶ ዶናልድ ትራምፕ ክሕሱ ከለዉ ከለካ ትፈልጦ እዚ ሓቂ ማስተርፉል እዩ ትሕሱ ሲሪየስሊ ሓቂ ከም ዝዛረብ ዘሎ ገይሩ እዩ ትዛረብ ናይቲ ሓደ ሓሶት ምዃኑ ከለካ ትፈልጦ እዚ ግን ንዶናልድ ትራምፕ ቤላ ገይሩ ማኒፕሌት ክገብሮ ዝኽእል ሰብ ምዃኑ ኣዝዩ ሓያል ኣዝዩ ሓደገኛ ሰብ እንተሎ ብዓለም ነተንያሁ እዩ ተትወይ ድማ ክንዚ ዓመታት ኣብ ፖለቲካ ዲሞክራሲ እናበለ ኣብቲ ፖለቲካን ከም ድሌቱ ዝነብር ዘሎ Second, removing the ballistic missile threat and remove እቲ ዕላማታት ናይቲ ኩናት ናቱ እንታይ እዮም ዝስምዕዎ are three. One, removing the nuclear threat. Second, removing the ballistic missile threat and removing both of these threats before they're buried deep underground and become immune from aerial attack. And third, this means creating the conditions for the Iranians to grasp their freedom to control their destiny. ስለዚ እቲ ዕላማ ሰለስተ እዩ ዝብለኩም ዘሎ መጀመርያ
ናይ ኒኩለራዊ ሓደጋ ምእላይ ይብላሎ ኦኬ ኒኩለራዊ ሓደጋ ኦሬዲ ኣብ ኔጎሲዬሽን እስከለ ይኽእል ነይሩ ንስኻ ኢኻ ዘይደለኻ ሓደ ካልኣይ ኩልቲ ናይ ባሊስቲክ ሚሳይልን ላውንቸራትን ብምሉእ እቲ ፋብሪካታት ናቱን ምእላይ ይብላሎ ኤግዛክትሊ ከመይ ጌርካ ንኢራን ከተጥፋእ ትኽእል ማለት እዩ ሳልሳይ ድማ ክልተ ሰን ምሳለኻ እንታይ እቲ ዕላማ ህዝቢ ተላዒሉ ሪጂም ቼንጅ ክገብር ሪጂም ቼንጅ ክንገብር ኢና እታ ፕላን እንታይ ግን እታ በዓልና ኣቲና ክንገብራ ኢና እንድሕር ኢልካ ትፀላዕነት ስለ ትፈጥር ነቲ ህዝቢ በዓሉ ተላዒሉ ስርዓት ንክቕይር መድረክ ክንፈጥረሉ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ከዓ ነቶም ኩሎም መራሕቲ ቀቲልና ነቲ ኩሉ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣዳኺምና ንኩሉ ነዳድን ካልእን ኩሉ ኣጥፊና ድሕሪኡ እቲ ህዝቢ መሪርዎ ሓፊሉ እንተተቃወመ ማለት እዩ እንተደይተቃወመ ከዓ ክንቅፅል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ነቲ ኣጀንዳ ሰድ ትገብር ዘሎ እዚ እዩ እቲ ካልኣይ ስኢልካ ድራማ ምግባርን ተዋስኦ ምግባርን ካብ ነተንያሁ ድመፆ ፕላን ተተቐቢልካ ብገንዘብን ሃብትን ኣሜሪካውያን ነቲ ኩነታት ምትግባር እዩ ስለዚ ሸቃላይ ናቱ ምዃኑ እዩ ዝንገር ታችዋይ ድማ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ሚድያ ወይ እውን እቶም ኢንፍሉንሰርስ ናይ ብሓቂ ክዓብዱ ቀሪቦም ዘለዉ how is this even possible ከመይ ገይሩ ሓደ ሃገር ከምዚ ኢሉ ካብ ካልእ ሃገር ከም ድሌቱ ክዝውረና ይኽእል ኣሎ ኮንዶኾን ሃገሩ ዝሓስብ የብልናን ዝብል ቂምታ ወይ ከዓ ቁጥዐ ናይቲ ሃገር ካብዚ ዝብገስ ዘሎ እንተርኢ something to get me a sense I apologize for being the Israeli political Go back to reality for the adults in the room. Once people have woken up to un-American foreign changed, many are waking up and seeing very clearly something like, well, this. How much influence does Israel have on our country? Israel's controlling our government. Israel controls us. Israel is in control of our government. The government of Israel controls the United States. Israel has run American foreign policy for 30 years. It feels like we're owned by Israel. We just never knew it. Is the United States government now just taking edicts and orders from Israel? Israel first. Israel first. Israel first. This really is an Israel first administration. Now, if you don't see that yet, I apologize for being so anti-Semitic. Go back to reality for the adults in the room. Once people have That's what I mean. I believe that እንታይ እዮም ዝብል ዘለዉ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዝዓበየ መሳርሒ ናይ ኩናት እዩ እቲ ዝዓበየ መሳርሒ ናይ ኩናት እንታይ እዩ ታንክን ባንክን ታንክን ሚሳይልን ኣይኮነን ሚድያ it's your brain it's your mind ኩናት ኣብ ርእሲ እዩ ዝስራሕ psychological warfare ስለዚ ንፀላኢኻ በተሓሳስባ ዝበልፀካን ዝቕድመካን ድሕሪ ኮይኑ ኣብ ዓውደ ኩናት እውን ክዕወተልካ እዩ ስለዚ እስራኤል ነዚ ኩሉ ግጭፍ ኣሜሪካ ከም ድሌታ ትዝውሮ ዘላ በተሓሳስባ ነቲ ብሬን ዋሽንግ ነቲ ሰብ እንታይ ይደሊ ብዛዕባ እስራኤል እንታይ ይሓስብ እንታይ ክገብር ይደሊ ክሳብ ንቅዱስ መፅሓፍ ብናቶም ንእስራኤላውያን ከም ተድንቕ ገይሮም መፅሓፍቲ ፅሒፎም እዮም ንቅዱስ መፅሓፍ ታሪክ ናይ ቅዱስ መፅሓፍ ጠምዚዞም መፅሓፍ ቅዱስ ኣሎ ኩሉ እዚ መፅሓፍ ቅዱስ ነንብቦ ሓደ ከይመስለኩም ስካትፊልድ ገለ ዝብሎ ሓደ ስኮላር I don't know ቅድሚ 100 ዓመት ዝፀሓፈ ቅዱስ መፅሓፍ ኣሎ እስራኤል ልክዕ ንእስራኤላውያን ከተኽብሮም ከም ዘለካ ኣብቲ ቅዱስ መፅሓፍ ኦሪጂናል ቅዱስ መፅሓፍ ዘይነበረ ንእስራኤላውያን ከተኽብር ከም ዘለካ ነቶም ክርስቲያን ድማ ብሬን ዋሽ ክገብሮም ከም ዘለካ ፅቡቅ ገይሮም እትዮም ልዮም ስለዚ ሓደ ክርስቲያን ሕልፍ ዝበለ ፍቕሪ ናይ እስራኤላውያን ናይ ይሁዳውያን ከሪኡ ከለዉ ክትሪኦም ከለካ ብትክክል ካብኡ ዝመፅእ እዩ ምክንያቱ ብግዳ ሓቂ ከም ሓደ ኖርማል ክርስቲያን ኣይሁድ ብጣዕሚ እዮም ክቐጥዑካ ዝግባእ ምክንያቱ ነቲ መድሃኒ ዓለም ኢልካ ተኣምነሉ ክርስቶስ ደሳደድዎ ንሶም ስለ ዝኾኑ ስለዚ ቲፒካል ክርስቲያን ናይ ይሁድ ፍሉይ ፍቕሪ ክህልዋ ይግባአን እዩ ምክንያቱ ነቲ ንሕና ክርስቶስ ንብሎ መጀመርያ ንዓታቶም ሓደ ሌባን ሰራቅን እዮም ዝብልዎ ንየሱስ ክርስቶስ ንዓና ግን ኣምላኽን መድሓንን እዩ ካልኣይ ድማ ኣብዛ ዓለም ከሎ ትዝኸርተተ ሂወት ንክሕልፍ ከም ሰብ ዝገበሩ ወሳቶም እዮም ሕድገት ገይሩሎም እዩ ግን ሕድገት ስለ ዝገበረሎም ልዕሊ ካልኦት ፍቕሪ ኣብዎም ወይ እውን ኣኽብርዎም ግን ኣይበለን ክርስቶስ ክርስቶስ ብፍላይ ክርስቲያን እየ ዝብል ሰዓብ ክርስቶስ እንድሕር ኮይኑ ሓንቲ ነገር እያ ትርድኦ ክርስቶስ ንኩሉ ሰብ ማዕረ ከም ንርኢ እዩ ዝነግር ፍትሓዊ ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ፍትሓዊ ኢና ንብል ንኩሉ ሰብ ድማ ማዕረ ይክርኢ ዝኽእል ስለዚ ንእስራኤላውያን ፍሉይ ፍቕሪ ግበሩሎም ዝብል የለን there's no such a thing ንኩሉ ማዕረ እዩ ዝርኢ ስለዚ ነዞም እስራኤላውያን ብፍሉይ ዝፈትዉ ሰባት they are brainwashed ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ድማ እቲ ብሬን ዋሽንግ ወይ ከዓ ሕፅበት ኣእምሮ ነዊሕ ዓመታት ከይዱ ነይሩ ካብኡ እዮም ዝትንስኡ ዘለዉ ትሪኦም ዘለኹም እስራኤል እያ ትገዛና ዘላ እስራኤል ንመንግስትና ተቆፃፂራተያ ኣብ ኩሉ ደረጃ ድማ ኣሎ ነዚ ክንቅይር ተዘይኪልና ድማ we are going to be ከም ፅሉላት ኮይና ታሪክና ክውዳእ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንተቲ መራሒዮም ከይድዩ ዕዝር ዝበለ እዩ ካብ መራሒዮም ተስፋ የብሎምን ናው እዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ክውዳእ ክኸውን ናበይ ክኸይድ ክኸውን ንዝብል I don't know but one thing is for sure ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ብኣዝዮም ንእስራኤል ዘገልግሉ ዝመልአ ምዃኑን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ
ብዙሕ ቃልሲ ይግበር ከም ዘሎ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ነቲ ኣይሁድ ኣብ ልዕሊኦም ዘለዎም ቁፅፅር ንምቕያር ብዙሕ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ እዚ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቶም ኤፓክ ብዝተፈላለየ መልክዕ እናኸፈሉ ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ እቲ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ግን ናይ ብሓቂ ኣብ መወዳእታ እቲ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ እዞም ፀለውቲ ናይ ኣሜሪካ ኣቕሞም እናበርትዑ እንድሕር ከይዶም ኩነታቶም እናበርትዑ እንድሕር ከይዱ ውዳቢኦምን ፀቕጥናቶም እናበርትዑ እንድሕር ከይዱ ኣብ መወዳእታ ናይ ግድን እዩ ህዝቢ ክትንስእ ምክንያቱ ኣሜሪካውያን ኣብ ዓዶም ኣብ ዓድና በራዩ ኮይና እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብ ዓድና ንሕና ክጥዕመና ይከኣለን ዓድና ንረብሓና ዘይኮነ ንረብሓ ጓኖ ትሰርሓላ ዝብል ዘረባ ኣሎ እዚኣ ድማ ነተንያሁ ቲክቶክ ይግዛእ ፌስቡክ ይግዛእ ጉግል ይግዛእ እቲ ንእሽተይ ወለዶ ክቆፃፀርዎ ይከኣሉን ኣለዉ as a matter of fact even to Donald Trump he's losing his popularity big time ከሪኩም ኣብዚ latest polls ዝብልዎ ዘለዉ I would say that this is the most troublesome sign that I have seen for the President of the United States and the Republican Party so far. What are we talking about? Well, let's take a look here. Voters on Trump and the cost of living. You go back when he was reelected back in October of 2024. He was beating Kamala Harris by 3 points on the cost of living, right? Look at his net approval rating now. Woo! Down underwater we go. His net approval at a record low, 41 points below water. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ብፍላይ ኣብቲ ኮስት ኦፍ ሊቪንግ ዝበሃል ነጥቢ እንታይ ማለት እዩ መነባብሮ ከመይ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ድመፀ መነባብሮ ናይ ህዝቢ ኣሜሪካ ከመሓይሽ እዩ ካብ ኩናትን ወረ ኩናትን ናይ ዩክሬን ኩናት ኣውፅየ ካብ ካልእ ኩነታት ወሲደ ማጋ ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ከተኩረ ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ቀዳምነት ክብየ መነባብሮኹም ድማ ትራንኩል ከም ዝኾን ክገብረ ኢሉ ይሓሲ ኣሎ ኣይ ዓመት ኣይሶምን ድማ ናብ 7 ሃገራት ደብዳባ ኣካይዱ ጥራይ ዘይኮነስ ዲቕ ዝበለ ዝዓበየ ኩናት ክገብር ይዳለኹም ዘሎ that's why ድማ approval ናቱ ደገፍ ናቱ ወይ ተቐባልነት ናቱ ኣብቲ መናብሮ ናይ ህዝቢ ናይ ሜላይ 41% ኔጋቲቭ ብምዃን ኣዝዩ ታሕቲ ወሪዱ ኣሎ እዚ ድማ እንታይ ደረካ ሓደ ብታሪፍ ኢሉ ነቲ ቁጠባ ነቲ መናብሮ ፅይቕይቕ ከብሎ ድሕሪ ምፅናሕ ንሱ ፈቲሑ ኣብኡ ከይከደ ሕጂ ድማ ናይ ነዳዲ እቲ ናይ ነዳዲ ፀገም ድማ ኣብ ሓፂር ግዜ ክፍታሕ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ኦልሬዲ ቀጠር በቲ ወሪድዋ ዘሎ ዳሜጅስ ንሓዋሩ ንሓሙሽተ ዓመት ክወስድ ዝኽእል ዕንወት ወሪዱላ ኣብ ገለ ክፋል ናይቲ ሪፋይነሪ ስለዚ እቲ ኤነርጂ እቲ ናይ ጋዝ ቀረብ ናይ ቀጠር ሳዕ ክንደይ ተሃሪሙ ከም ዘሎ ናይ ካልኦት ሃገራት እውን በቢ ኩነታቱ ተሃስዩ ከም ዘሎ እዚ ድማ እቲ ኩናት ድማ ተወዲኡ ንብል የለና እቲ ኩናት ክቕፅል ይሕጂ እውን ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ንዶናልድ ትራምፕ እውን ለካሚ እዩ ኮይኑ ዘሎ ግን ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ሕጂ ናብ ፖለቲካ ክምለስ ስለዘይኮነ እቲ ኩነታት ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኢና ኢራን እንታይ ክትገብር ኣለዋ ክትዕወት ንዝብል ድማ Here, Iran would rather fight a protracted war with the United States now than repeated wars with Israel in the coming years, and that Iran does not need to score major military successes every day. The regime only needs to inflict enough periodic damage to keep regional partners, markets and the American public jittery. If there's no good ending here, what does that mean for US strategy right now? ሓንቲ ዘረባ ብተደጋጋሚ ትድገም ኣብ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይ ዝኾነ ዓወት ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢራን ዓወት ማለት ንኣሜሪካ ከንታይ እዩ ዓወት ንኢራን ብዘይ እንታይ ትኸስር ኣላ እቲ መንግስቲ ክቕፅል ምኽኣል እዩ እቲ ሃገር ክትቅፅል ምኽኣላ እዩ ስለዚ ኢት ደዝንት ማተር እንታይ ዓይነት ፔይን ባይ ደ ወይ እቲ ኩናት እናነውሐ እንተኸይዱ ንኢራናውያን ዓወት እዩ ዝቑፀር ስለምንታይ ቀልጢፎም ክወጥቁ ዝግብኦም መራሕቶም ተቐቲሎም ከለዉ ይቕፅሉ ስለ ዘሎ ፍናን እናገብሩ እዮም ዝኸዱ የስ ስቃይ ክበርትዑ ገለ ክትብል ትኽእል እያ ብግምጣሉ እቲ ግዜ እናነውሐ ዝኸይድ ከሎ እቲ ክሳራታት ናይቲ ኩናት እቲ ዕንወት ናይቲ ኩናት እቲ ሕቶታት ብዛዕባ እቲ ኩናት እቲ ፀገማት ብዛዕባ እቲ ኩናት ንኣሜሪካ ይኹን ንካልኦት ዓለማት ከቢድ እዩ ዝኸውን ስለዚ ንሪኦ ዘለና ነውፃ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ናይ ዓቕሊ ፅበት ኣካይዳ ነፍሲ ወከፍ ዝሓለፈት መዓልቲ ንዶናልድ ትራምፕን ነቲ ኩናት ከናውሕ ዘሎ ሓይልን ኣዝዩ ከቢድ እናኾነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ኢራን ባይ ጀስት ስቴይንግ እታ ዘለዋ ከይወደቑ ምቕፃሎም ጥራይ ነቲ ኩናት ክዕወትሉ ከም ዝኽእሉ ከኪኑ ዝኸደ ድማ ብወገን ዶናልድ ትራምፕ ዘሎ ስትራቴጂ I mean, who knows, right? At the same time, Pete Hegseth just said these comments. You know, the Secretary of Treasury also said we're going to unsanction Iranian oil on the water. So I'm not quite sure how these two things go together, where we're doing an unprecedented bombing campaign and unsanctioning Iranian oil apparently on the same day. So I don't know. Like, I think it goes to the bigger question is I don't think we have a clue what our objective is at this point. It seems to change by the day. And, you know, it was just not foreseen that this was going to be a protracted war when really it should have been.
انتايم تبلو زلو اوكي مالت امريكا انتاي استراتيجينات هنفلط ነገር ካይብልና ኒሉ ማለት حساب لنوح كقصل كم زخل زر ملكت አለው በትኻለ ድማ እንታይ ክገብሩ ከም ዘልዩ እንፈልጥ ያለና ንኣብነት ኢራንሲ እገዳናታ ከነልዕለላይና ዕዳጋታት ተመርግጋ ይብልለው እገዳታ ልዕለላ ተለኻ ገንዘብ ትረክባላ በኻላ ዘራርባ ነቲ ኩናት ንከናውሖ ትገብራለኻ ስለዚ ኮሄረንት ዝኾነ ስትራቴጂ ከም ዘይብሎም እዮም ዝነግሩ ዘሎ ባይ ዘ ወይ እዚ ሓደ ካብቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምሕደራ ዝንቀፈሉ ዘሎ ቀጻልስ እዩ ምክንያቱ they are just እንታይ ይትናቶም ዕላማ ክሳብ ሕጂ ተፈልጠናሉ it changes every time ናበይ ገጾም ዝኸዱ ዘሎ እንታይም ዝገብሩ ዘሎ መደብናቶም እንታይ ህዝቦም ክፈልጦ ይካለን ደገፍቶም ክፈልጦ ይካሉን ስለዚ it's becoming exactly እንታይ ስትራቴጂናቶም ክፈልጦ ዝኽእል ሰብ የለን ኣብዚ ስምዕዎ ምጂ ቶም መራሕቲ ሓደክናቱ ይዘረባ ዘለዎ was going to be an Israeli action. We knew that that would precipitate an attack against American forces, and we knew that if we didn't preemptively go after them before they launched those attacks, we would suffer higher casualties. ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ይብል ነይሩ ብዚ እቲ ኩናት ዝጀመረ እስራኤል ክሓርሙ ምዃኖም ምስ ፈለጥና ንሕና ድማ ኣማራፂ ስለ ዘይብልና ክሓርሙና ስለ ዝኾኑ ኢልና ኢና ናብቲ ኩናታት ኢና ይብላ ኣሎ ስለዚ እስራኤል እዮም ናብ ኩናት እትዮምና እዚያ ዘረባ እዚያ ንክድምሰስ ብዙሕ እዮም ትፍትኑ ዘለዉ ሓቂ ከይተረድዩ ውፅኡ ዝበሃል ዘሎ ቀፂሉ ሽዑ Yesterday, you told us that Israel was going to strike Iran and that that's why we needed to get involved. Today, the president said that Iran was going to get Yeah, your statement is false, so that's not what I was asked very specifically. Were you there yesterday? Yes, I was. Okay. If anything, I might have forced Israel's hand. Operation Midnight Hammer was an overwhelmingly successful mission that did, in fact, obliterate Iran's nuclear facilities. They're probably a week away from having industrial grade. مرة مقمطال يسب زريو زلو زي حجيتا وهابيت قال ناي وايت هاوس يا قد مستوى السنة وارحيو ناي أمريكا ناي إيران نيكولر completely obliterate مالت دمسيس ناينا بمصر رتو يبلوز أنيام لتكالا يدماتني chief negotiator دبال ستيف ويتكوف دما تايزبو زلو حادو توسو من تريفو مالا نيكولر قد مش ديشو ورحد دمسيس ناي تغلال لختبز أنيكا حادو سو من تريفو اللو كمي جيري خون contradiction تمقمتتال تحوسوس بلا زرباين A week away from having industrial grade bomb making material. On Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, but soon. Days? I think soon. Okay, and with respect Very soon. What I want your viewers to understand is this is only just the beginning. You've said the war is, quote, very complete, but your defense secretary says this is just the beginning. So which is it, and how long should Americans be prepared Well, I think you could say it both. طيب لا التكوينات مودو قريب يلوم قريبنا ينزلنا تكوينات يلوم حمشاشات معلت زنبره غزيزي قريبنا هنا تكوينات ودينا كل علامات تحريمي يلوم سيت منيسن وكل خالنا تدما حدا سبكر دوزلو زي تكوينات ام جماري زلو يلوم شعومت يوم دما منيسترنا تكا مجماري تكوينات ولا لسخاد ما يودا يتبلا الله مودو غص يخات ولا اينا يتحكم زلو كلتيو مجمار موداني تكوينات يلوم سلازي فتين كان متحز زي بلو سرعات منغستن يوم زلو زلو انكو هي We are not at war. We have no intention of being at war. This is war. This is أبد سري وصراكم نحن بكينات يلنا نمزبلو مخنيات كينات تخينو كونغرس يكوجا زلو لذي زي نايت كونغرس نايتو ماجوريتي ليدر يو تريود لهم ابوغي يلنا يبلا له مخنياتو تحتات الناس زلو التمنستر وكل خلقه نحن ابكينات نزلنا يبلو سلازي كند من تاي مغريچ او كم زلو تبوليتيكا تناتو زي محدرا كايداناتو مره يمسحق زلو War. This is conflict. This is bringing your enemy to their knees. And we may have casualties. That often happens in war. One thing I can sleep quietly at night knowing is that we're giving every resource humanly possible to our troops on the front lines to ensure they're protected. 3 U.S. military service members have been killed in action, and sadly, there will likely be more. كم تري وزلهم كل نجار سراويتنا بملو بعبي مكتسارين عن قبرو لزلنا زبلو زلو دمان لنا هانتي فيديو كريتكم إذا فيديو زيالن كان دوسات يا أمريكا سراويتها عصر تغلطميتهم يبلو I think كينو خيد زخليو زتري وزلهم أب بيزنا كويت زقاتم أيو تي أبتم عسكرهم زقاتم تخصن تاريخايو it's a very bad one جن كم يجيرون سراويت devastate قبرون معسكر كم تري وزلهم دارجع يدمسس ويم تي بيز مالتي. ስለዚህ ካብዚኣቶም ሲ
سلسته شدشته تراي ميتم كل خاخلو زي حساب هيكونن لعليو معناته بدعم كبيد زخونه دبدابي زكايت حماق فيديو سلو زخونه كل كريك ما يكلني سجستا حماق موتن سقاين كتري دسبلو سبسله زي اللي نزي بيزد زيوتي قدامو شدشته ميتم دزبلو لذي ابزس تقايده كوينات شدشته تراي ميتم دحري لومكا it's very difficult to believe بزخونه إيران اتكوينات كم دريغو يقصلو تم قالوا دما نزي مسل نحنا دما بكل منقدي نارانا كان مسالكمنا زياده نقطه باز مركز دما ابز مدبنا هنقبرينا لا لو مارسب زخنو دينا لايك قبروا شير قبروا نابلنا كنزازم ثانك يو